Hello mga ka-feeling guwapa, so karon maligo ko. Ayaw lang intaw na niyo i-judge akong lawas kay inosente kay napalihog lang. Tutok man kadzay, palitson kadzay. Kuya Juan, tambok man ko kay kadzay, merkag baboy. So dali ra kay nahuman og ligo mo pe pagsulod ning gawas na. Ayoko sunaan ninyo maligo palihog lang. Kung unsa ka fresh ang akong lawas, mao pud ka fresh akong utok. Giganahan o pusing-pusing diha maradyo giangayan. Ay kunyo suna kay basi napasumuhan lang ko Kuya Juan. Pag human ako pusing-pusing, so mag-proceed na dayon ta sa atong skincare kay lagi mo agto man kog eskwelahan. Kailangan jud ko mag skincare usa ko mo gawas kay kung unsa ka init sa gawas, mao ko kahat karon. Palihog lang. Kay maghatod man lagi ko pagkaon sa akong alien nga anak, so kailangan jud ko mag skincare kay grabe lagi jud ka init sa gawas. Kailangan ba jud ay ibudlot jud imong simod kung magbutang kag skincare, palihog lang. Manudlay sa day ko mga ka-feeling guwapa kay marapo ko gilayog ani sa abat nga pungko. Magpalaban tag skincare ani mga ka-feeling guwapa kay lagi wata natarog marinate sa atong mama og 9 months iyang tiyan. Bahalag unsa pa kadagang skincare nga akong gibutang sa akong nang wa jud ko nagwapaan ni palihog lang. Pero di man day ko angay maguol mga ka-feeling guwapa kay napoy mga uban nga hanap na og mga mata kay ilang pananaw sa kuha hasta po na kong gwapa ha. Palihog lang pag antipara mog tarong diha. Basin nalibat na mugtanaw sa kuang nakaingon mo og gwapa ko or basin gipiskat lang maka na yung mata kay di man matarong og buka, palihog lang. Pag human ako mga skincare tan mga ka-feeling guwapa ni naog na ko kay mag-prefer na ko og pagkaon sa akong alien nga anak. Maikog man sad ko magtan-aw sa akong tiyan oy nga marman pug buros og 5 months. Palihog lang ay kunyo i-judge kay di ko buros. Tutok man kada day, Kuya Juan. Palihog lang pag konsente og hukada para sa pagkaon sa imong anak nga alien. Magtan-aw ko sa akong lawas mga ka-feeling guwapa ba di na jud siya angay pakaunon. Palihog lang. Undangon na siguro na ko ni akong bisyo nga sige kaon no. Naikog na kay ko sa akong timbang ani Kuya Juan. Mao day naisudan sa akong alien karon tinulang manok nga gibutangan og gabi og gibutangan og pitsay. So ako na siyang gisudlan og sabaw. So palihog lang ay na i-judge ang silupin diha. Ug ako na pud siyang pakaunon og mga sagbot diri sa daplin ug akong butangan og tulo ka gabi kay yawat na lang pud mo tambok na akong alien mga kapiling guwapa. Mao din among sudan karon na may fried chicken ug napon mi isda nga pinirito ug napon mi sabaw. Mao na jud trabaho sa isa ka inahan mag-andam og pagkaon sa anak nga alien. Human ana nagkuha na ko og kutsara kay ako ibutang og tisyo, di ba social pati sa tisyo. Sa mua sa bukid ang kutsara largo ra butang sa bag kauban og ang mga notebook. Pero karon social ang mga alien karon kay iputos-putos tag tisyo. Ug ako na nang gisulod sa bag ang iyang mga balunan kay hapit na ra ba daw sila mamuhi. Ug manawag na to akong alien karon nga namuhi na sila, mag-lunch na daw sila. Pag human ana musaka na sab ko sa taas kay lagi mag-ilis na ko kay moadto na ko sa akong alien. Naikog na sad ko sa akong lawas ana kay nahago na og sigig sa kag naog, palihog lang. So mao na day ni atong outfit. So inana atong sanina karon bisan labag jud na sa akong kasing-kasing ba nga inana akong attire pero ako mahimo kana sa dress code. Kay dili lagi daw ka pwede mo sulod kung pang bold star na imong sanina, palihog lang. Kay eskwelahan man gud na. So karon grabe ka init sa gawas ug padulong na sad ko sa eskwelahan sa alien. Duol ra sad kay ang eskwelahan ug sa muang balay. Nagpayong na sad ko kay grabe ka init madaot ang kote sa piling guwapa. Pag abot nimo sa gate mo na makita nimo ang ilang dress code mo na di nimo pwedeng pangsuoton kana pang sexy baka palihog lang. Giandam na nako ang pagkaon sa akong alien kay lagi mukaon na daw siya kagigutom na siya. Kanira ba akong alien kay mararaba ni guway kamot kay kailangan panihungitan. Tagaan jud kog trabahoan ni akong alien nga way sweldo. Human ako pakaon sa akong alien, ako na siyang pungan kay ako na siyang pangkuon kay grabe lagi kainit. Pero ang kani akong katanga kay nabilin ang pulbo sa alien. So ano ako nabutangi iyang likod nga igang rabar unta kaayo ang panahon. Pag human ako kasi kaso tanan sa akong alien mo uli na dayon ko og dire na dayon ta mahuman, palihog lang. Bye-bye.